Di Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, di umuna pa sa teseryetay with alawas anapalwan. Naindaklan, Ayat. Dito idrama tayo, di Masakbayan. Oy, kwasit, hinka ba ni wayway tinwan ko? Sana kwasit tinagan ko, nwan mo, iwayway mo ibabaon kan harod kajong. Hinkay wayway, uray di ta sida daturod. Bang nuitad mo kan yaktin wan mo taiso. Ha, uray siya kakanayon ti man hiwayway. Wasit ka talaga niya. Ipadpadawat ayamatin wan. Hihi, san ka day, ajay baon abaon? Matapis kan tu, pali. At isi ka ng kaday. Naglawat adalan apagnam. Apay, bulldozer ka, ina. Makasip-sipat ka talaga ni ti tao. Nagdakil ti saratan wan wasipatom. Pigsaam tapno may papas mo ti puntut mo. Apay anak harupan at gasip man pay. Masarat nga rutiti da jahwasit. Ipabaon ko mangiwayway tinwan ko. Ipaga nakitin nga ipadawat ko hanukan ko na. Taplo isun ti mangiwayway. Ay, amumlang haruden na kwasay. Ibaon mo pa'y laan. Unak no nalakan na ibaon takwasit. Sanu gayam. Apay na'y asan mo na ibaon. Nagagat ka numot kaday yata aw. Ana nagagat. Maglabot la siguro ati paglaingan na. Kano day tamot tiko na ni Flora na inana. Nagagat ka no jay anak na. Siyempre. Inaana di mangipagbaga. Ipaga nakitin asado ti anak na. Nadahuwasit na. Nagdakilkit dinarot pati kayo dayta inimot mo, ana. Tapno mabayab apagsungro, nanan. Saan mo matalabsin ti agawit iti nadagsan? Nalagbanlan dayta para kanyak. Intun maminsan, saan mo alabsin ti agawit iti nadagsan, Donag yu lakit din ayananan. Napigsato'y anak yo. Saan kong awitan? No saan ko amay buhat, nanan? Sige panawon tayo pa dito'y. Papanamaon, apaya pumanaw kamanan, aldahon nanan, inak ipalinong tinwang ko. Oray kas jayla, anday jay ka anak ko. Pakairanud at latamot. Do yati wun na alimpyo atao, nangru na no sadot. Oy, wasit? Awit naman tayo may sarikpat kayo. Nuyawit ko dya balay may kaya ko Nuyawit mo dya balayo. May, nablalay nga mo na'y. Apay ka diya ka na'y ladi na patpatyan si kakwasit. Kosan wa patyan ka. Patsan matnam no tay bagbagam. Kwasit ko nampay kanyak. Sana kwasit tinagan ko. Kajung tinagan ko. Kajung gayam tinagan mo. Kajong. Ikang kay tipiso. Nui salog mo day tay kayok di tababa. Day tapiso matibaon wa mangisalog di takinayom. Ay, non akalagyan. Ay, sino lipat day takwasit? Sino kaya nakitintinwang na sa daim madayo? Adan po al daw mo kanyak si kakwasit? Anepin pagatitok po na delikado ti sasadan ti kabsat mo anak ko. Nabayag ang marigatan iti sakit na naiskibik kahit disease. Kaya sinatikabsat ko, huwan na hudiho. Mga lataw iti kadwan ang mga sikasukon ko na, huwan. Ibaga kadagit impiado no da kabagyanda mabalin na alaon akadwa ti kabsat mo. Huwan mama, imbagdyanda kadwan ang mga sikasukon ko na. Nabayag nasagsagabaan na day sakit na. Ita, pati kanubarana,
nakapsut mutahan. Wenroda. Malagit ko pa idiubing kami. No agulaw iji pagkatanan. Pagawidin da. Naing badlakit din tanasing put kakani anji akabsat mo. Iho. Nagmaditi panagangut ko ite asuk tiluglogan mama. Kayat mo kati, tay pandakalaaran iji pinanawan tikapsat ko vacation house deja Hawaii. Presko ti ani di chay. Nabayan apinanawan da day chay. Saan kati mama? Wern, manipud painapandeja Amerika. Awan tinagiri chay. Imbati da kanyak titulberg. Igit tikalasada day chay. Malagip ko. Tanap-napan tayo idiubing kami paikin ni Manu. Wern. Asidog dito syudad day chay. Manutilugan abapan di chay. Isa presko ti anin. Sandakas dito syudad. Na aduunayan tilukan. Padasat mama. No kabagayak ijay. Ang yana kun ijay. Sana bale. Pakanayon da kaasarungkaran. Wen mama. O sige. Urayan tayo marujin bagat impiado na umay kaskatulum muntu ijay awa. Oy, pasit? Apa akit kita amdeta nagpanawan na kalabalay, ha? Washit manon? Dakas kade, no kita okti da kalabalay? Urayagan anu ha. San kanto amadan itikastaka da kalabalay? Si kanay. Maddan kantong hatamat? Siguro. Intun makachamba ak itikinabak nang. Kasano, kun kano ang makachamba ka, mukitam tuwa. Mas daw hanto, intun agipatak derak itikastabalay, ha? Hihihi, ang mga no ititagtagainap mo siguro. No, tilu ko na tuyan. Kwasit ka talaga. Sika siguro ti kwasit. Sana kakwasit? Hehehe. Kasurun muhet no ibaga kakwasit ka. Kat no hurang-kurang kanat. San ka man hag-ngirsi-ngirsi na tanag madit na kitaan? Nanisit day tagugot mo. Kun rimwal tanipan mo. Apay, kung kalabanin na hul. Gurek naman, taray, pumain titigaw. Oy, sao pagkakwasit? Makitam to, pagkikaroon ka. Apay ngad-ngil-ngil si kaditasan mo ti sarmain? Unakit din da dya kwasit anagalas ka no kitain tingipan ko. Kun nanisit ka no tigugot ko no ngil siya. Ay na, iswa nagnisit day tagugot mo. Taas lapuhun taniwat mo. Kanayun ngamin na umasok na taniwat mo gapu iti sigarilyo. Iswa kasta. San mo ta mabaling ay sabtan gutek sigarilyo? Ay ayam tingiwat pureday. Manipud ni mina ti sigarilyo. Ay kumpurme ti di mo magaygayat abil-pilutan. Aguray ka. Nakakita amanan iti bagbagamakwasay. Jigal sada. Iti asito ti dakkel abalayan ak panawan. Ina, anya na itigagaran na taapay nga dayjay, panggap na nga tatagtakaw. Imbata nagkita ta dito'y dalan si ka Flora. Nay, napatag sa katiba gam grapit ra. Ang mga no adda panggap ti anak mong adtakaw iti pinanawan da balay. Pagkuna amat, ay saan nagtatakaw ti anak ko, nakita nga min ni Esteban anapanijay. Apay kumama panijay kapitra, anya kumangay nuda takaw. Apay nga ruta anapanijay nay, ay ulitog, saan nagtatakaw ti anak ko. Kun maysa, anya kumangay ti matakaw na ijay, kun nabayag nawan agigan. Diri has, kun nakakandado ti wagan alando. Saan ka mapanijin na panawan na balayan na? Sanak matanap na pananang? Asino tinang ibagaan na pana? Nagsabat kami kunipitra. Imbaga na imbaga kanon ni Esteban anakita na napan kay Jai.
Iji kalsada te ayan ko nanan, saan kanapaniti inaladan, anyo kumangay te ala ukijay, no karikop motelandu kogait, data timbagak kinikapitra, tatlu di dakapagatapan, may mayat no san kan amap mapanijay, kinitakla ang mutikinapintas ti balay nanan, nagpintas a balay, hapay nga wanti agidyan, vacation house iditibak nang data balay, napandakanui Amerika, manglukat la siguro data balay, no sumangpag ti akin balay. Kayak mo kadya kadwan ti anak ko di vacation house iti away? Away ko na yu, ma'am. Wen, at dahamid sakit na. Di na kaya ti amo tagiti asok ti luglugan di ti syudad. Ay, kastagaya, ma'am. Anya ka di ti sakit ti anak yo, ma'am. Di ka madadagan. Saan ang makaakar ti sakit ti anak ko? Sakit ti puso, kun bara. Do kami kadila nga gen ijay, ma'am. Wen, kanayon tu ama palijay ni Roni. Di na una pa anak ko. Isu ti umay mangyag iti masapsapulo ijay. Ay, kaano pa mi kadi ama palijay, ma'am? Umuna kayo pay ka ni Roni. Itulod na ka, taing kayo payag talos. Nabayag namin na awan nagikan ichay. Saan na ta haunted house? No nabayag na awan nagyan ako na ayaw, ma'am. Debo ko na atakrut ka. Yay, awat mo tinakit kita mi iti mapan kami ichay. Ang balugan na nagsabang iti batong ti dakalabalay. Ay, umasidu gahmangkit di. Name bagabigat yo, sir, madam. Ilukat yo kadinti dakalabalay. Mem bagabigat mo, kamsat. Isyak ni Roni. Isumut ni manang iniza. Siyakmat ni araka jo, sir. Naboyog anak karikap ti dakalabalay. Sigurado lakit diyan natapok te unag na daita? Taga dito'y kakatiyar ka jo. Wen, sir? Italaang at daumay dito'y abalay. Mabalin ka ditang tanang katumulong agdalo si tunay. Mabalin kayo matatulungan. Nauray awan titang dan, sir. Kasto'y kami dito'y away. Managtulo. No madalusan ti vacation house, mapantayo pa ike mama, at bakasyon tayo mit ichay, well iha, namsa anak ka mabalingat bayag ichay, pati negosyo tayo, agsubliak maklan at agos, when mama, maawatak ti sitwasyon, masigurado ka hayat mo ichay, ta presko ti malangab mo, presko pa dati ti prutas, kunat natin amagatam ichay, day tamat ti pagsayatan na iti away, mama. Awan ti pollution na. Isang haruda na panunut ko, gayjay kapay labad ki haniha. Mama, ladinita ka, saan kayo amatanungan iti negosyo? Kastoyak lang niyamin. Amo kahayat mo ti tumulong, iha. Ngam saan mo matnarud akabalihan. Awan tadi ti trabaho, ulang abdag patangdan, inak makitangdan, anam saan nakanayon, sir. Madlaw kung amin na nagagit ka. Alisto ka nagdalo si Terobayan, ken timulong ka pa nagdalo si Tuneng, narwamak namin nagtrabaho, kanayon dak namin ngaybaon dagi ti kapurukak. Adwaro timang tangtangdan kun ka ano basta. Di dak tangtangdan ansal, abdamay sa ajak kayak, nuibaw na. Taku na nang namin akwa sitak. Apayan wakwasit ka. Jok manamu kung kwa na, sir. Makitan tu de jay atahaw. Anya ka diti pakabigbigan kung kwa na, arkadyo. Nog niel say, ket makita tinang isit agugut na. Kun rumor tiatit dugang ipin na. Maray ahwakan ka, arkadyo. Mabalin ka tinga alayan ka.
para dalos ti arubayan ti balay. Kasla hardinero. Swilduan kay ti binulan. Anya. Swildu iti binulan, sir. Wena, tapno dapat mana Elisa kan ading ko ditoy. Subli ka nubigat ha. Addan po mama kan Angie. Boy, wasit, amanam. Adturong kan samot dita da kalabalay. Hapay aya, nuwag turumak ijay. Mapanak taddan ang bilin kanya ka mapanak ijay. Asino tinang bilin kan ka na inkagtagaw, ha? Anya pa'y dagitis maruno amapasama ka. Papagayam, di liwayan adenggen, tituloy tasaryatay wita lawas anapawwan. Naindaklan, ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Maro, ganiti direksyon, Virgie Patlay, musika, Dante Martinez, computer recording technician, Leonard Rebutazo, isagsagot kada kayo, TMTBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ganda ito inestasyon. Agyaman kami, itingkay panantarhabay. Ti napalaba sa magustuhan ni Angie ti temperatura iti away. Iti may sangal daw may papan ni Arcadio iti dakalabalay. Nakita na ni Angie iti asidentigaita. Nakayawan da ito'y kat mabain na umunag. Nakita nga ro da ito iti balasan kat pinastrut na tibaro. Insingasing ni Angie nagistay in tibaro tapnot dakadwad alalaki iti dakalabalay. Iti may sangal daw. Naulaw ni Angie kat nagpatulong ka ni Arcadio. Sinalabay nga ruti paruti balasan. Nakita mo't dayto ni Nana Petra. Kat adasim ken amadi na atap na. Itinamwanda. Ahar dineru gayam ni Arcadio iti dakalabalay. Simkan ti apal kat dagitagi na. Tinarigagayan da ani kumay Stepan ti hardinero. Papagayam. Dingan tituloy te seryetay wita lawas anapawan. Naindaklan, Ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sigurado akayat daka talimpyo kata o anak ko, saan akas kinik ka jung akorang-korahan, kit aramak to tibag bagamanapuda o babainanan, agbalinto amanugan mo dayjay, ay katuwad na, ipakitam ang nalalain kangum ni kajum, itanyaman nganggulo, at iwak day jahwasit, kano ka mapan iti dakil abalay? Daytay tati sa ganas nanan. Anya na tati umunang adang aramidek. Padasam adamagan kini Arcadio, no kasano anak astrat iti dakil abalay, ta isumuk ta ramido. Anya hadi dagita insang put numano Arcadio, ni prisqua prutas kanat-natan, mam. Anya ka dia protas ti kayat mo? Ta isote sa gana kaparakan ka, mom? Nagsingput kakit din mano Arcadio. Nangisangput kapay kadagita. Kaya't kung wamay nasaan ko na maulaw pa'y. Amin, madanaga na kiti naulaw ka. Sa anak pa'y amatay mano Arcadio. Abladini tatlakit di. No dadakas mapasamak ka, mom. Apay, kit di nakmat ka bakyan. Jaf manamu, mom. Basta nariribo ka nakiti nagulaw ka. Nalidayak, isumanyalahan ka kadagita, baran sumalunat ka. Agyaman ako naikin ka manu Arcadio. No kasano ti pananipatid ni manong ko kanya. Manik na kakastamat ti pananipatid mo kanya. Napatag ko na kanyak, mom. Pakaragsak ak tiyak silbikan ka. Anya ti aramidem di tilwaw ti gate. Apa asimir sirip ka iti unog. Aw na ganat, takasarita tinapinta sa busmo.
Anyo ka di ti bagamiti busko, apatamagam. Ti busmuti panipagak luho, inapay tamagan kun ni mam, no kayat no kapastrukan, apatamagam pay. Una, no kayat na kasarita tikas iti panagrupropam, anya, salbuka kwasita. Makitam tulayan na masawak ti busmo, kugtaran ka, pada samot apagaramidan iti dakas ti busko, makitam mo ti sanwa nakikita. Na, ti murad kan samut ten gwasit, Ala, inkandamagan iti busmo, kayat konti munag. Tapno di mumat kuna, sige, inakpay tamagaw. Mom, at da jayta o kanayo na mang sutel, kan mangibaon kanyak, at da ditarwortigate. O may nakakadimanin sutilan, at do kano napatog ngay baga na ka, no anyaman ti baga na, pastra kam ta den ka. Ang kanat ka, Mom, ang mamano ti ilay bagbaga na ka, saan ka na danag manu arkay jo? Di nak mapagaramidan iti dakas, tadak diti unid ti balay. Siging harud, Mom, inakim baga na amunog. Sige manu alkayo, agurayaklaan diti sanas. Amunog ka kanaon, una ni Mom, kusak tumat ka. Bus to tiawag mo hanya. Apa kumabos? Kaano ka pa yan balina boss? Jane wan mula ang dakin buskan ka, ipakitakan ka, analala ingak nemsi ka. Adwasom, amunog kan, tapno makaawit ka dagos na jak pala na hadandanon di tawanag, ibaga magawit ahon, numalpas mo ay bagat ibagam, saan ko din agawit kan? Og yan kokot dito yan, at nakatirik lamom nok yanak dito'y. Saan mo mataku ko dito ya? Ala, naglisi kang tabot na. Kasad no ka diyan nakastrek ni ka jang idedak kalavalay. Ay jak ambo ka. Saan ko na dinamag ti anak ko? Lalabait anagustuan da ti trabaho ti anak ko tanagagal. Makita, nod nanayon na agyang idedak kalabalay. Saan kumat ngay bagbagandad nanayon? Dumtan to ti panawad gad patingga. Unda, dumtan to. Hapay ka di adam damagam kaka. Nadawag kulal malit, kas lang amin imposible. Akinayat da ni kayo magtrabaho ijay. Adaka di pariko, no kayat dati anak ko magtrabaho kadakwada. Parika out no di na motor aramidin na. Hello, Mom. At ni Ma'am Angie itindayon iti sirup ti kayo ijerwa. Kubusta di Angie? Saan ka diyan nagulaw manan? Saan mo't, Mom? Kanayon niya isang putan ni Arcadio kadag iti presko apro tas kanat natal. Hikaki kasta ka di. Gataman na natadag ita na isang sangput na. Kuna namot amula kanu ti kapagyan na, Mom. Ititad da hanugan kwa na. Kay kayat mat ni Ma'am Angie ti presko aprotas. Kastaya. Ayan mat ni Arcangel. Adda iti hardain, Mom. Kanayon na abambantayan ni Ma'am Angie. Aman kanong amino agulaw manaln. Kayat mo asawan. Kanayon na sipsiputan di Angie. Quick, Ma'am. Kaslasawanan or arigon. Mataranta adagos na makita na nga aglalatut ni Ma'am Angie. Kastaya. Sige nga rod. Umawag at tumanan. Bye. Bye, Ma. Apay, Mama. At ang sama kinasarita with the cellphone. Apay ekstra tilanayo. Pampanunutak man sa ukanyak ni Elisa. Kaslapanu. Asawa, di pa nagasikaso ni Arcadio ka ni Angie. Among pa di, Mama. At tanadlaw ko ni Angie, anya tinadlaw mo iho. May baga na amay ayaw hano ka ni Arcadio. Kaslaman, napatigunin na Arcadio kan kwa na, nabsaan ababalihin saan ka di.
Di ka di pabusbuyan o nete pagragsakan na mama. At ang taning titig na, nagkrikat katikas to yun. At tanig tipyal tikapsat mo, isang way pa tayo te pagragsakan na. Makin itala nakita ka rin man yotirupa na mama. Numabalin. Di kayap ko sa wun. Apay day tipikas de klase ti tao. Mama nasingput na kadyo. Sa mesa, amunan ti kasasad niyan, G. Anya haditi maipay kuken kamay no? Kwa ma'am. Mabalin ka diti sumret kas hardinero yo. Hardinero? Adamatan hardinero ni manu. Ammo hadini kwasit akajong ti trabaho na dito iman. Wasit akajong. Saan mo't akwasit ni kajong? Numan pa'y kasla ubing nagsasaong. Nasingpet ken nagagat. Ammo na kipagrupunan na. Nalalaing at mihis. Mabaling ka di na umayak tumanin dito'y, miss? Umayak makisasaritahin ka. Adakin ka may no. Naridat mat ni iba kakasan. Agyam at mihis. Umayak tumanin. Indala nakakaday akasal dineraw. Saan nga raw, ngam pinalubusan na kamang sarong kargangwana, iswa mapanak tumanin, asino kadekin nakita anan sa labay kun na. Kuna adamay, anabit kanu anapantikabsat na izay. Ama ano tikabsat na tinakita manang sa labay kangwana nanan, desente mutkit day te panakitak iti lalakay. Iso siguro tinakita, ay na, nagbudaw ka nagpintas nagpaiso ti babay. Numasawak day ay balay minton je dakila balay, ay kit agawa ab naruda alakaw. Nay, nagpipintas dagiti masitas ninas asikahasuma. Agsapong gana. Malaw ko nga main, anasam ni mamiti sabaw, nang runat uyros. Isungadun ti sabaw na manang, adeta magol. Yung sikrito talaw not what I tohi. Arkadyo, adaka di pa nagayat mo kan ni Ma'am Anjay, sana ka may karimanang? Makitak lang ang naragsap ni Ma'am umanayin kanyak. Siya may sa, kayat ko kat kanayo na nasalunat. Madlaw ko kat kasla sa wati pa na nasikasong kankuha na. Ay, siyan mo ay bagbaga to kababain manan. Paksilbihak, tapno kanayo na nasalunat. Saan ka diyan na saysaya at numamwan na ti panagkahit mau? Saan manang? Saan ak namin na may kare? Amangan no kaguran ak, numamwan na ti rignakan kwala. Ma'am, ata ibagat num san mo kumakaguran er kadyo. Apay kumakagura, ket awan matbasan na kanya, manan, di na kumamain o napatidakan kwa na. Kinunana, naramitan na ti amin, tapno naragsak ka, kon tapno nasalunat ka. Nadlaw ko day tamanan, napatid mat niya kay to kanya. Awan pa'y lalaki ang nakarit na, itikastay apananipatan. Kaya't mo sawaon, apata kayo iti marikrit na, nalabi. Uray saan na naibaga patpatin na. Marik na kadadite aramin kantigtignay na. Mabayin amang ibaga ha. Ako na asaan ka no amay karikun ka, ma'am. Sabali matkipanirita itipihan. Timang pili iti ayatan. Saan ama iba sari iti atal, asa saan ken kinabaknam. Kaya't mo sabon, ma'am, saan kang agpili ti baknang, di adal, kun awan di pa rin siya na, siday, ma'am. Ayat ko ang naragsak niya kadyo. Sakpen ay pulang ko ti bulod ko apihan, manan. Saan ako nagbayag dito yupong? Daytatin ako na ti doktor kata mama. Di daam mo, anak ko. Anya?
Alkajo, aday baga kumsan way baga. Anya ka diday jay manan, ibaga kanyak ni Ma'am Anjay, asan ka no agpili kaya na. Basta napudno kun nadungo ka no. Pudno ka diday tamanan, uy, padasat na ipalapal kayat ko, baran no may salat, hihi, amumut asawan day tanya, hihi, mala, agawa masigurado ka kayat na ka, tanasing putang aming kanaw, hihi, mabay nakmatmamin manang, matlaw ko, kat adapan gupjab na gan iti Steban, kun ni Ma'am, oh, kayat mo ka dyan maunaan na ka, oy, joke laki di palubos, at ay dyan ay Steban tifagtin na gan ni Ma'am Anjay, oray saan mo kaya, no maunaan na ka, iso sige, ipalapal mon ti panagayat mo kun ni Ma'am Anjay. Oy, kwasit, lukat ang mandatigay, umayaf di tatakalabalay, Sino kumanay ti aramidam, Pinayaban da ka kade, basta ilukat mo tigait ko na, makumiw kumakotag iti masitas, bikaman siya, magaw at kalakumadita takkamutan kan, nude tapkam matigagaram, oy, o kawid kwan, ilukat mo kunak, di nakpagrulutan. Ukawam ni manang Elisa, no kayat na may lukat tigay, abdora ramidab. Lukatam kunak nay, inakweta magan ni Ma'am, no kayat nakapaunagan. No paunagan na klayan yan ji, makita makaraman ka kanya. Ma'am, at taditar war ni Steban, san kwa pinastrok. San ko napaunagan, san mon apaunagan. Ibadam nasakit ti ulo. Nasakit ti ulo, Ma'am. At nakatiaga si Dionab, tay nakmahala. Saan kan amapan mga lake ang kasmanu? Basta ibadam kini manu Stepan, nasakit ti ulo. Tapno saan nga pilit no umunan. Ihisigi na rod, Ma'am. Tay nakibaga. Anyo pa ay dagitis maruno amapasama ka. Papagayam, di liwayan na denggen, tituloy ta saryatay wita lawas anapawwan. Naindaklan, na Ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Maro, kaniti direksyon, Virgie Patlay, musika, Dante Martinez, computer recording technician, Leonard Rebutazo, isagsagot kada kayo, TMTBC, Drama Production Center, ETDZWT 540, ganda ito'y nestasyon, agyaman kami, itingkay panantarhabay. Di napalabas, kanayo nasulduan kanibaw neste ba ni Arcadio, Namsan latamat na itantalakday to'y ni Arcadio, iti sabalya ba anir, mariribokan da Nana Isabel Candroni, doputa kumarkaro pisakit ni Angie, tatap na makaliklik ni Angie iti polusyon, insinasing ni Nana Isabel, nagyan ni Angie iti vacation house, iti away. Papagayam, dindin titulo iti seryetay wita lawas anapalwan, Naindaklan, na Ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Oy, papanam kwasit, agturong kansam at dita da kalabalay, apay ayan wag turumak ijay. Mapanak ijay tadanang bilin kanya ka mapanak. Asino tinang bilin kan kahing kagtakaw, ha? Sana ka mapanak takaw, Sikakik dia, aglang-lama kang nagtatakaw, anya? Oy, pagkunamot naglanglangat nagtatakaw, Dwad nir si ka, kas ka nagtatakaw, iswasan ka nir si, intun Juan, sikat itinakaw ko, Apay ngay bagam naglanglangat nagtatakaw, ha? Apay narod ngay bagam matama pa nakagtakaw, awampay tinakaw ko. Presko at na dati angin dito'y mama, adapay kay kayutag law ti balay,
Sa nakasikibalay tayo di syudad, apuro pastok amin naglawlaw na. Wen mama, dito'y nalamis taglaw lang. Saan akas ikay syudad anag pudod. Bagustob ka dito'y iha. Wen mama, putnuti ko na yung apes ko dito'y. Awan polusyon. Ay, masigurado ka subaya at tuti ka sasaad mo dito'y. Wen mama, ikay syudad. Asidad ti balay tayo iti palengke. Nalawmaw, ken kanayon ti uno tilugan, na aso. Ha? Napintasan a babae dayta dadita gate ti dakkel a balay? Ay, mabayin at matanaw mo nag. An, timalyawan tinapintas a babae, at daka di masapol manum. Ko ma'am, imbagal namin ni Sir Ronnie, maumayak itaabigat dito'y. Sita ka din ni manong anak kayo, wun ma'am, umunong ka iti inaladan manong. Imbada ni manong Ronnie ti may papankan ka. Adyaman ak ma'am. Manong anak kayo, di mo ka di kayat ka gen dito'y. Adakwarto iti asidad ti garahe apagyanam. Kayat mo asawan, maturugak dito'y, ma'am. Wen ko mamaynon, tapno adaka duwami ang lalaki dito'y. Afay na ikaw gambi ti bagdagi ti patom, anak. Nanamin ni boss, nabyanak kano ijay hinanan. Para bantoy, tawan kano katwa do lalaki. Saan ka narut nga gindawed? Saan ananan? Apay ano masidug ni bus kanyak? Apay nga ta mababayin ak nanan? Kastala siguro ta italahan nagkabalay kayo. Sa may sa malalaki jay, idinto tadwada babay jay. Apay noy, anong jay may sa babay ti umasidog? Kutsan na kas jay ti mariknak. Ay na, anak ko aya, kas kalaubay nagpaiso. Isang ka ipagada, kuran ka. Apay kuran noy. Agsing pat kun agagagat kay jadak kilabalaya. Nagasat ka. Tasikati nalada katwada ijay. Ay unanan, agsing pat kun agagutak, takno di daksukatan. Mom, dito'y kadisiruk ti kayo ti pangif kabilak itinda yun mo, wen man manom, mayat ni tita presko, mayat ti angin na, pagiladan ikal daw. Signorud ma'am, mabitla nga, Tagalog ko ti talina iti agsindum bangira kayo. Agyaman nak manong. Ay, mav, madamag kumanggayam. Apay ako kayat mo dito'y away. Kadwan ti taga-away. Kayat dati abasudab. Tadu ka no ti trabaho ijay. Kayat ko makigay syudan. Ta iday ti ayan ti negosyo mi. Ay, kaya't iwasawan, agbakasyon kayo lang dito'y, ma'am. Wen mano, adda namin sakit ko. Kasapulak ti presko nga anin, ken presko anat-natan kan prutas. Adda sakit yo? Apa yan akla at kamay no? Kaasi kamat narod mo adda sakit mo, ma'am. San ka di maagasan day sakit mo? Nabayag namin day to'y. Agas lang ang timang bibig kanya. Panawin siguron, tapno ginanaha. Kasla na patag tinagsarita, anyo ko ni Arcadio di siruk ti kayaw, ma'am. Idi imbagak na desakit ko. Kasla masignan na unay manam. Oray kasla ubing hat pampanunod.
Nasingpud could nagagod saan kaday mom, pada kanya, dagita klase tita o timapagtalkan, sand amang luko, sa bagay. Nukit kita hao, kut nasayahat mo ti arambit na. No panagdalos, nasayahat mo ti panagdalos na. Kaslagong gunay, kanagsa sa una opinion na singpwen. Kastamat na ruti madlakupan kwa na. Saan matamahon na akurang kurang talinpiw mo ti arambit na. Dagiti lang nakurang kipanakawat na, timang dilaw iti kastya klase tita. Bihik, yeah. Madlaw ko, kat adapan ang isakit mo ni Arcadio, Mom. Alpay ti Mom, ano ti marik na yaw, makulawak. At tuluan na, tuo mo nagtayjay sana. Sakruhin kayo laman, Mom, saanin man mo. Tulo man natlahay. Sige, sa labayin kayo warudon, mga namatamba kayo. Sige man man, Is na matumbak, ha? Ay, inakat tuloy, unake. Sige, Mom, sa labayin tayo, no diyo kaya tasakruhin tayo. Sige, umanap tayo. Anak at itinapasama, Mom. Gayantas ko man. Sige, tayo nakot mga lay titanom. Ay, ginardaras ng tinapan mga lay titanom. Ay, ayun na mo talang tagas mo, Mom. Ay, nagtitak na taranta ni Arcadio iti na ulawa. Inuluman na adakos. Mom, atuin titanom. Ayan tiyaw, siya wilaftan tiyagas, Mom. Ay, tagas manan. Apoy, mamanon na timapasama ni Mom. Apoy tiyagas. Atuin mo titanom, Mom. Agya man na. Sige. Agitakan iti sufa. Tabantayan ka. Mabalin na kapanawan manong Arcadio, ha? No makaturo ka. Sumaya at tuntirit na. Nakita ang nakaluhat tidig tidak kalabalay. Nung sisik kaludan samang ti babaeng adayjay. Anya? Nakaluhat kunan, nara? Wundarod. Nung tipag sidda awak. Day babae ang nakita kijay. Apay nagsinsin na labay dakin ni Kajong akwasay. Anya? Uhe asino adisinte babae. Di na lakit di kaya timakisin na labay kini Kajong. Nakitak na road. Siksikutun pay ni Kajong ti babae. Anya? Napintas ka di ti babae natin? San ko ita na inasitgan? Anong uray adayaw? Madyaw anag tudaw. Ay unayan. Umahapalaksa. Jakpay na kasalabay tinapudo a babae. Mapan kay jaway iho. Inkay kandadig mo'y tabastu na kanagas na. Mahumikumakpay namin. Wan mama. Isa ganak lang telugan ko. Sige, ikargam amin na mabalinumay panichay. Wan mama. Sigurado maragsakan man ni Angie na makita na. Umaya kumamot na masapul na gatendarak iti meeting mi kadagiti kakadwa kanigusyante. Ako yung tantayin tumaminsan nama. Hawan iho. Bigata pang nagawid. Malam na minan. Adamot imunog akut jay iti dakil apalay. Ay ikita elkman. Sumiripak man dita gay no anyati makitak dita udahan ka. Na. Jay nakitak akasinsin na labay iti ni Kajong anapudaw ababay. Adamanin sabali akasinsin na labay na. Asieno ti babae kunti kasinsin na labay na. Ay saus. Sabalin sa day tuwi na. Nakitam ka daing ti bagbagak anapudaw ababae asin na labay ni Kajong. San pa'y nanang, apekati ay saus. Nakitak manun na dasabali anang salabay kun kwa si mangput anak kahutjay. Oy, padasag tuman ti mapanmay.
barang agpasalabay mo't kanya tipagbagayo na puda wa babae, tapay ko maabel, inkamot sa labayan, depende. Ang mas dawak di takunam na damanin man salsalabaya sa bali. At dakat kastan, mas da awak man ijay, abayakas jay, no jay nakita alalaki itay, langana titisinte. Nam no ni kajaw, kurang atao, alam sila labay na. Ipakita kinikajong akwasit adinat tupul smartaban nana, apay imbaga nakan ka martaban naka. Sana pang imbaga man nakita masina labay na tibabay, kahit nasawan, inartaban na nusan apasalabay ka na tibabay. Apay amapan kay tidakil abalay, ay imbaga no pastor handa ka, kat kanayon ang nakarikap tigay alanda. Kumustahan natin ko? Nasingput kadimit lang tinalat alalaki hadwayo ditoy? Nasingput man o nagagit pay. Among kadi, iti naulawa, natarantanang tulong kanya? Saan nataratanak kamalyan ang alakang kwa na? Hasano ang nagkita kayo kinimano arkaytyo mano? Iti damo may kami kanimanang ilisa, imay timulo man nagdalos. Kung natatangdanak, angem ko na malagtulong kano titagaway. Testa gaya manu. May ayo akin kwa na. Itamang pa inibaga madapahay ay wa malalaki atin ko. Ni manong man. Dakas ka di, nasingpwet ni alakay June. Nay, nakikinda ka mo gayam. Ada ka di bagbagam. Asino ki babay, igay dakil abalay. Apay anaki dakli anak mo anikadong itay. Inala dakat waday jay. Asla katulaw kun wadja sa kana. Wadja. Anyan ay kigwadja na. Makagwadja ya mo tikas ikadak man. Tapay. Hanya ti problema iti anak kau. Nasilipat siya nagagat ni anak kau. Sa bagay, dapayong maing na. Oray at dadiprensya ti anak tayo. Isakit tayo lata, tanak tayo kanaraw. Ay wag. Isuga isakit mo lata mo ti anak mo asadaw kun balaw. Nasa ni Flora. Na inala da hanuni kajum akas hardinero kun gwaldja ijay dakil abalay. Anya? Kaya't da hardinero tikas ja klase ti tao? Ay, si kalahuman tapno damot trabahom. Abswildu kapay abinulan. Mapana tu maniti da kalabalay. Ibaga kasak ti sumuhat kini kajum akwasit. Segurado akayat da kahatalimpiu katao. Saan akas kini kajum akuran-kuran? Ket aramak to ti bagbagaman na puto ababae nanang. Agbalinto manugang gudayjay. Wal nanakaw. Ipakitam ang nalalaing kanum ni Kajo. Anya pa'y dagitis maruno amapasama ka. Papagayam, di liwayan adenggen. Tituloy tasaryatay wita lawas anapulwan. Naindaklan, na Ayat. Dito drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Maro. Ganiti direksyon, Virgie Patlay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, TMTBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito inestasyon. Agyaman kami, itingkay panantarhabay.